twajya kubasuhuza abakunzi ba Bola Zone by'umwihariko Dale Doze. Tubaha ikaze kandi kuri ino pati yindi yacu ya Dale Doze, aho tubagezaho updates ziba zabaye ku munsi ubanzirizo turiho mu isi ya basketball. Of course haba hari ibintu byinshi byabaye cyangwa se bikeya bitewe na season uko imeze mu bihugu bitandukanye, cyangwa se season nimba yaranarangiye, biterwa n'ukuntu amakuru ahari. Anyway, twatangirira kuri hano iwacu muri Afurika by'umwihariko BIL mentorship program, actually yitwa BIL for her mentorship program, ikaba yongeye kugaruka. Izatangira ku itariki 7 z'ukwezi kwa 10 mu kwezi turimo ubu ngubu. Twatangiye uyu munsi. Akaba ari program wifuza kuyijoininga, ushobora kujya ku mbuga nkoranyambaga za BIL, by'umwihariko kuri Instagram cyangwa n'izindi zose bakoresha, and then ukabona link iriho guidelines z'uko wakiyandikisha cyangwa se nuko wa joining your program, hanyuma ukabya applyinga. Ariko ushaka uri muri career ya basketball, uri umukinnyi cyangwa se ibyo ari byose ariko related na basketball, BIL bifite ama program meza yagufasha ku elevatinga your skills, knowledge cyangwa se n'ibindi byerekeranye na basketball. So wareba kuri platforms zabo kugira ngo ujye updated kuri post bashyizeho zakugirira akamaro, then you elevate. Hanyuma rero tugarutse hano iwacu i Kigali, naho hari amakuru nubwo ari makeya kubera of season. Of course nta makuru menshi aba ahari. Former APR PL cyangwa se former APR Public Relations Denise yapostinze ku mbuga z'inkoranyambaga by'umwihariko kuri Instagram ashimira Imana yamufashije mu rugendo yagiranye na APR, cyangwa se muko yakoze. Mu magambo y'icyongereza yanditse agira ati grateful to all my God for his guidance throughout my journey as public relations officer with the Lions, attacking APR. It has been filled with growth, challenge and unforgettable memories. Excited for the new opportunities with the other teams ahead. Aya magambo agaragaza neza yuko contract yarafitanye na APR ashobora kuba yageze ku musozo, kandi nta extension ishobora kuba ihari sofa. Wenda yaboneka ariko ikaboneka nyuma, ariko sofa dukurikije ibyo yanditse bisobanuye yuko nta yindi extension ya APR na offer ya APR yo ku extendinga contract yiwe afite. Umukinnyi w'icyamamare mu Rwanda yitwa Adonis abicishije kuri live Instagram live yiwe yagize ku munsi w'ejo, umufana we cyangwa umukunzi we yamwandikiye amubaza nimba yabazagera muri Uganda, either kubasura cyangwa se gukinayo. I don't know what she was supposed to mean. Adonis Fayela rero mu kumusubiza yamubwiye yuko yifuza kuzakora amaklinike yiwe afite asanzwe akora mu Rwanda. Hamaze kuba edition 2 yitwa Mind Over Matter, I think, nimba ntibeshye. Akaba yifuza kuzajyana mu bindi bihugu byo muri East Africa, ariko kugeza ubu ngubu batarabifatira umwanzuro cyangwa atarabona uburyo bwo kubikoramo. Yavuze ko atazi umubare w'abana bashobora kwatendinga, ariko mu by'ukuri yifuza kuba yazajyanayo amakliniki yiwe muri East Africa.
tugiye muri NBA hari inkuru y'incamugongo ariko no muri Afurika of course. Umukinnyi wakinnye muri NBA igihe kirekire cyane almost imyaka 15 sezo 15 I mean DIKEMBE MUTOMBO yitabye Imana ku munsi w'ejo kwa mbere ku itariki 30 z'ukwezi kwa 9 akaba yaguye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho yarasanzwe atuye. DIKEMBE yavutse mu kwa gatandatu ku itariki 25 1996 akaba yitabye Imana ku itariki 30 z'ukwa 9 2024. Yari umukongomani uvanze n'umunya like Congolese American professional basketball player. Akaba yarakinnye sezo 18 mbore niyo kinaga 15 ari umuprofessionnel. Izi sezo 18 yazikinnye muri NBA. Uyu mukinnyi bakunda kwitirira Mount Mutombo yari muremure cyane kandi ari jeya. Yarazwi cyane muri defense iteye ubwoba. Kuko yabaye na defensive player, best defensive player inshuro nyinshi. Actually yabaye named as best defensive player of all time. Yari afite ubwenegihugu bubiri ubwa Congo ndetse n'ubwa Amerika. Yari afite metero 2 na santimetero 18. Afite 118. High school yayize ku ishuri ryitwa Institut Boboto Kinshasa muri Congo. Hanyuma college yiga Georgetown muri Amerika. Yayitangiye muri 1948 arangiza muri 1991. Yabaye drafted ku nshuro ya mbere muri 1991 kuri first round of overall pick. Akaba yarabaye selected na Denver Nuggets. Playing career yiwe yatangiye muri 1991 igera muri 2009 akina ari umusenta yambara nimero 55 kuri jersey yiwe. Tubarunyubriyemo muri make career yiwe ukuntu yagenze muri 1991 kugera muri 1996 akinnye muri Denver. 96 kugera 2001 akina muri Atlanta Hawks. 2001-2002 akina muri Philadelphia. 2002-2003 akina muri New Jersey. 2003-2004 akina muri New York Knicks. 2004-2009 akina muri Houston Rockets ariho yarangirije na career yiwe. Yakinnye NBA All-Star inshuro 8, 92, 95, 98, 2 kugera muri 2002. Yabaye muri All NBA second team muri 2001 I mean. Inshuro enye aba muri NBA Defensive Player of the Year. Yabaye NBA Best Defensive Player muri 95, 97, 98 na 2001. Inshuro ebyiri NBA All Defensive First Team. I mean inshuro 3, 97, 98, 2001. Yabaye selected kandi inshuro 3 muri NBA All Defensive Second Team 95, 98 na 2002. NBA
all rookie first team muri 92, inshuro ebyiri NBA rebounding leader muri 2021, inshuro eshatu NBA blocks leader 94 n'96, nimero yiwe kandi 55 yabaye retired by Atlanta, ibaye retired by Denver. Ni ukuvuga ngo iyi jersey number nta wundi muntu uba ukiri kuyikoresha muri aya matimu. Yagize ibigwi byinshi cyane, ibi ni bike mu byo duciyemo kabisa. Turebye muri career yiwe amanota yatsinze ni amanota 11,729, rebound 12,359, blocks 3,289. Izi akaba ari stats zavuye muri NBA. Uyu mwene wacu w'umukongomani rero twamwifuriza iruhuko ridashira. Dikembe Mutombo kandi yari icon muri basketball y'isi. Ndetse n'abantu benshi cyane bari muri basketball ndetse na hano mu Rwanda bigaragara ko urupfu rwa Dikembe rwabagezeho, rwabatushije, kuko ni umuntu watanze inspiration ku bakinnyi benshi cyane, by'umwihariko abanyafurika. Tukiri hano muri Afurika ariko of course Imana imuhe iruhuko ridashira. Tukiri muri NBA kandi shampiyona yabo igiye gutangira mu minsi iri imbere. Ko mu mpera z'iki cyumweru akaba aribwo ama equipe menshi yatangiye media days. LeBron akaba agiye gukina n'umwana we muri equipe imwe. Ni ibintu bitangaje cyane. Muri media day bari kumwe banifotoza. Mbibutsa ko umwana we yabaye selected mu minsi ishize, yabaye drafted. Akaba agiye gukinana na papa we. Tubibutse ko kandi hano iwacu bet power playoffs z'abakobwa zigikomeje, zikaba zizasubukurwa ku munsi wo kwa gatatu. Tukaba tubararikiye Imana tugiye gushyigikira abakobwa bacu kwere. Byari byo ku by'uyu munsi, ubwo ibindi tuzasubira ejo, ariko tubibutse gukora subscribe, share ndetse na like kuri zino videos dushiraho, kugira ngo tumenye nimba muri kudukurikira koko, hanyuma natwe tukomeze kubahereza ibyo tugomba kubahereza. Anyway, nago ni byiza ko watubwira wenda bitagenda neza kugira tubihindure. Let's grow together. See you.